Kaka onger odak e thim. E chiro mar Wamba, kaunti ma Samburu, ong'echegi odak e chiro. Jodak makanyo lero ni ong'echegi kwanyo chiemo e kuonde ma iwito e taka, to seche moko gidonjo e utegi mag many chiemo. Mana ka jafwambo mar Purity Ruhama lero, ji mathoth wacho ni medruok mar ong'echegi ikelo gi rem yudo chiemo e thim kod kethruok mag bunge. Kaka jakedne ratiro mar alwora, ne an gi geno mar yudo ong'eche e bungu. Kata kamano, e kaunti ma Samburu weche opogore. Ong'eche oloko chiro ma Wamba kar dak, gichikore kowuok e wi ot achiel kadhi e machielo. Anderson Kisau en jadak ma Wamba kendo ja ohala. Oseyudo lal bang' ong'eche donjo e ode kendo kao kek ma ouso. 1 kg wakaenda nayo. Keki ilikuwa ya 1600. Ikabidi nika replace na nyingine, nikapika nyingine. Lakini walikuja wakaingia kwa plot, wakaingia na juu. Wakabeba keki wakapita nayo na juu. Sasa nilipofika mimi nikapata keki imeenda. Kung'ang'ana, unajua wale wakinini kama wanagawana wakienda tu. Sasa sikupata nafasi ya kusaidia hiyo keki. Owacho ni ong'echegi oseng'iyo dak e town kendo dok gi e thim biro bedo matek. E kar higni adek ma osedak kanyo, ong'echegi osebedo ka donjone ei ot didek ei odiochieng'. Sana mida ya asubuhi hapo, kama pengine kwa mfano mimi mwenye niko na biashara yangu ya kupika makeki hapo, nikishatoa vitu zangu hapo nje, napata ndo wao wamekuja na ni wengi. Wakifika wanaweza beba hata hizo masufuria za nini za kupikia makeki waende nazo. Mama Margaret bende en jadak makanyo. Owacho ni ong'echegi osemiyo ngima obedo matek. Na wakisharudi unakuta mara mingi kwa manyumba usiku wanapika kama saa 12 maanza kusongwa manyumba. Unakuta kila mahali imejaa kelele. Na ukisitasikiwa kuna kitu kama shamba. Unakuta kwamba wameingia ndani. Wanaingia kama kama mbuzi. Unakuta kwamba wamechuna hii, wamechuna kama ni mahindi wamechuna yote, kama ni kunde wametoa mbegu. Wanasitoa mbegu zote, kama ni maharagwe wametoa yote. Kama hakuna chochote kile unaweza panda sasa hapa na usema kwamba utafuna. Jotuo e hospital ma Wamba ok owechien. Kane Margaret ni e hospital, ong'echegi ne donjo makwal chiemo jotuo e ward ma jotuo ninde. Wakati ingine tulikuwa kule misheni, walikuwa wanakuja, unakuta fisa chakula hata pengine ni mgonjwa ajiwezi. Unakuta kwamba wameingia na wamenyakua ile chakula. Sasa unakuta mgonjwa amekaa tena bila chakula. Maana wakati hata mimi nilikuwa hospitali. Unakuta wakati mwingine wanakuja, unajua ni binadamu, wanakuja wanafungua, wanatoa wanaenda. Silonen Kadero jakanyo ma Samburu wacho ni ong'echegi owuok e thim bang' oganda ketho alworagi kachiel gi chieng' marieny maratipo mabende oketho bunge. Kiangazi yenye ilikuwa kubwa sana. Ndo hawa nyanya wakakosa kenye watakula huku kwa msitu, iliisha chakula chao ziliisha huku. Ndio maana wakaamua kuja kuitafuta hapo kwa tao kana watu at least ndo wapate ndizi ama chafu kidogo mandazi. Ndo wakaamua kuja kukaa sana. Omedoni timbe gichaluge timbe nyithindo mawuotho e gweng'. Wamekuwa tu kama chokora tu town, kuingia madustbin, kutoa chokora ndo wakaonja kuna kasukari ana kuna utamu mahali. Donjo mar ong'echegi e chiro mar Wamba ok en mana wach to en ranyisi mar kethruok mar alwora. Jolony bende wacho ni ketho thim kata bunge en chakruok mar kethruok mar alwora kendo ma ema miyo le mang'eny donjo e mier mar manyo chiemo. Climate change is supposed to have negative impacts through prolonged droughts, heat stress, and that is going to affect the food availability of the food resources for the primates. If that happens, then you find that natural habitats that are supposed to take care of the primates efficiently, they can no longer do that. And the animals will be forced to move to marketplaces where there are garbages. Nonro mane otim nyocha nyiso ni aoche mang'eny e kaunti ma Samburu medo tuo kaluwore kod oro makinde malach mamiyo ong'eche donjo e mier ka gimanyo pi. The rivers are drying, and primates like the brasses, even baboons and favets are water dependent. If they can't find water in their natural habitats, definitely they will flock in markets
in people's settlements to look for water. Purity Ruhama, Ramogi TV.